Ang edukasyon ay ang pasaporte para sa magandang hinaharap, sapagkat ang bukas ay para sa mga naghahanda ngayon. Maya paabak, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Kimberly Malyari, ang inyong talapagsalita sa araw na ito. Sa araw na ito, ika-11 ng Hulyo taong 2021, oras ng alas 10, ay ating masasaksihan ang moving up ceremony ng mga kindergarten completers ng Gueco Balibago Elementary School sa dibisyon ng Siyudad ng Angeles na may temang Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Tayo ay manalangin sa pangunguna ni Hannah Clarice M. Rojas. Panginoon po namin Diyos, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Salamat po Ama, kahit po may pandemya ay nabigyan pa po kami ng pagkakataon para makapag-aral. Sana ikaw po ang aming makasama sa espesyal na pagtitipong ito. Papa Jesus, basbasan mo po ang aming mga magulang at guro upang masubaybayan po nila kami araw-araw. Sana po lumaki kaming matalino at may banal na takot sa iyo. Sana din po matapos na ang pandemya at bumalik na po sa normal ang lahat. Sa iyo po namin itinitiwala ang aming buhay at pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
tamo, idaon tamo, inte kamayap dating pamano, isalbag tamo, imbining mayap, maring bukas, isablalang tuto, suiwanyaing balera di mangalda, kapaligian wan, lingapang madula, eka pintitikan, at eka mangay na, gumitan niya imbeng, kaparang hingit po, iputamo, itaon tamo, inte kamayap, dating pamano, isalbag tamo, imbining mayap, maring bukas, isablalang totoo. Ating pakinggan ang pagbating mensahe ng ating punong guro na si Annabel T. Nucum. God never promised us an easy journey in life, only courage to step ahead. To our dear learners who will be honored in today's ceremony, congratulations to all of you for your tremendous effort and perseverance to continue your studies despite of our challenging situation. Our end of school year guides focus on the theme strengthening the quality of education amidst the COVID-19 pandemic. We, the entire Department of Education, truly did our very best to bring quality education under the new normal situation. The use of modular, blended, and other platform of learning, the mutual cooperation and support of both teachers, parents, and the notable partnership of all DepEd officials and stakeholders contributed a lot for the learning progress of all learners. You won the battlefield. Your quest for education surpassed the hardship in studying, such as the limited social interaction and no face-to-face interaction, the technology challenges, and the new normal setting of learning. But the biggest challenges that you were able to overcome is for you on how to increase and maintain your self-motivation. Congratulations, you made it. Your learning experience will be remembered. My dear students, your courage and determination were tested, which resulted to imbued noble character that you will forever possess. Your tested values will serve as a strong foundation to become successful individual. I congratulate also your parents and teachers because of their joint effort and unwavering dedication to help you to continue your education no matter how difficult the situation is. And finally, allow me to share this to you. In life, we face so many trials, but trials are not the reason to give up, but they are challenges to improve oneself. Difficulties are not an excuse to back out, but an inspiration to move forward. Again, my congratulations to all of you, and always stay safe and healthy.
Pakinggan naman natin ang mga mensahe ng mga gumagabay sa ating mga kaguruan upang magkaroon ng kalidad na edukasyon ang ating mag-aaral. Sa ating tagapamanihalang panlunsod, Dr. Maria Irene P. Tamayo, ang ating Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Fernandina Ochenko, mga minamahal na PSDS at EPSS, mga punong guro, mga minamahal naming magulang at sa mga batang magsisipagtapos ng kinder ngayong araw. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lumipas na naman ang taong panuroong ito. Maraming mga bagay ang nangyaring kakaiba at namumukod-tangi na naranasan natin sa talang buhay natin. Maraming mga pagsubok ang dumaan sa ating buhay dahil sa dulot na sakit ng pandemya. Ngunit marami din namang magandang naidulot ito. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama natin ang mga mahal natin sa buhay na halos mahigit sa isang taong sa loob ng bahay nang walang lumalabas. Natutunan nating magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Ginawa nating produktibo ang mga gawain na simple lamang nating nagagawa. Ngunit, higit sa lahat, nagkaroon tayo ng malaking pagkakataon na maging malapit sa Diyos at manatili ang koneksyon natin sa Kanya. Ang salitang salamat ay kulang para sabihin sa inyong mga bata, sa inyong mga magulang o pamilya sa ginawa nilang sakripisyo at paglingap sa pagtuturo sa inyo. Naipakita ang walang maliw na pag-ibig at siyempre ang walang sawang pagbibigay ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw na kailangan ninyo sa inyong pagkatuto. Ang mga kinakailangan ninyong matutunan sa paaralan ay natutunan ninyo sa inyong mga tahanan at madaling nakapag-adjust sa bagong normal ng pamumuhay na talagang kahanga-hanga. Natutunan ninyo ang mga bagay kung paano mabuhay sa loob lamang ng bahay, tungkol kung alin ang mahalaga o essentials na kailangang matutunan lamang at magamit sa pang-araw-araw na gawain. Nalaman din ninyo ang tungkol sa pakikipagkapwa, pagmamahalan, pagtutulungan, at pagmamalasakitan sa gitna ng pandemya. Sa kabilang banda, ang pandemya ay may negatibong epekto din sa ating buhay. Naranasan ninyo ang takot, ligali, at kaba. Ngunit nalampasan natin ang mga ito dahil sa tulong at suporta ng mga taong nagmamahal sa inyo na isa rin sa mga realisasyon ng buhay dahil sa pandemya. Salamat sa mga namumuno ng paaralan at mga guro na sa kanilang dedikasyon na mag-isip ng paraan para may pagpatuloy ang inyong mga pagkatuto. Salamat sa kanila dahil patuloy nila kayong ginagabayan sa inyong pag-aaral. At siyempre, sa ating mga katuwang sa edukasyon, ang mga stakeholders natin at partners na tumulong upang manatiling ligtas at matugunan ang ilan pa nating pangangailangan para sa inyong mga pag-aaral. Kagaya ng mga gamit sa paaralan, mga gamit medical para manatili tayong ligtas, yung mga tablets, laptops at computer para magamit ng mga guro at mga kuya ninyo sa kanilang modular at online class. Hindi kayang tugunan lahat yan ng DepEd na nag-iisa. Kasama natin sila sa isang hangarin na mapatuto kayo upang sa darating na kinabukasan ay maging produktibong bata kayo ng ating bansa. Muli, pinupukay ko kayo sa inyong moving up ceremony. Manatiling ligtas at manood hanggang matapos ang ating palatuntunan. Magandang buhay, mabuting bata at mabuting tao sa ating lahat. Congratulations to the graduates and completers of school year 2020-2021. Due to the COVID-19 pandemic, you have successfully entered, in the words of our DepEd Secretary, Leonor Magtolis-Priones, a brave new world. And as I have said a while ago, you had successfully emerged from that journey victoriously. Instead of going to your schools
and participating actively in classroom interactions. For this school year, you have to stay in the confines of your homes and engage in distance learning modality. It was a difficult adjustment on your part, but still, you persevered in order to achieve your dreams of getting an education and achieving your goals in life. So in the process, as you look back to this school year, which is indeed full of trials and challenges, you will realize that you have achieved or you have accomplished three important values. And these are patience, perseverance, and productivity. It has been very difficult for you answering your modules or learning activity sheets in all your subjects almost every day. But still, armed with your patience, you had given all your best so that you will fulfill the different responsibilities attributed to your being a learner in the different subject areas. There are times I know that you wanted to give up. There are issues like your physical health, your family's physical health, and even your daily subsistence. But you never gave up. Your perseverance pushed you to make your dreams more reachable, to make your dreams more attainable, and that is to continue your education in spite of this health crisis. And as you look back at the school year that has passed, you will realize that in spite of everything, it has been a very productive one. You have completed your modules or learning activity sheets. You have achieved mastery of competencies in the different subject areas. You gained new knowledge. You acquired new skills. And you imbibed values that will make you better persons and better citizens in the future. So my dear graduates and completers, I say, carry on. Carry on in achieving your dreams, no matter how difficult life seems to be. Carry on until your dreams become a reality. And when your dreams do become a reality, do not forget the values that your teachers and your alma mater had taught to you. Being maka-Diyos, maka-tao, makabansa, and makakalikasan. Again, congratulations, my dear graduates and completers. May God bless you on the next phase of your journey. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021,
You are the products of this unique period in our nation's education history, when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still manage to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. At sa puntong ito, ako ay nagagalak na ipakita ang mga mag-aaral sa kindergarten sa taong 2020-2021 sa pangunguna ng kanilang mga guro. Kinder Charity AM Session Completers for the school year 2020-2021. Under the advisory of Miss Milka Michelle T. Santos. Renzo Khalil A. Antonio. Axel Vince M. Argao. John Carno T. Aranzado. Francis J. V. Bautista. Franz Ezekiel C. Bodilla. Jaden Angel S. Kanke. Ethan Ezekiel Benedict B. Dizon. Joshua S. Escoto. John R.V. A. Esmero. Neil John G. Gelaga. Athena Nicole M. Abaloyan. Aki Brielle M. Argao. Alexa Cassandra M. Bacon. Mika Ayesha A. Butial. Chloe Dayan R. Caranto. Tiffany Gale M. De La Cruz. Veronica B. Endita. Lynette S. Escoto.
Precious Jewel D. Gamboa, Charmaine C. Guanzon, Cyril Ann R. Moscare, Maribela R. Moscare. Kinder Charity PM Session Completers for the school year 2020-2021. Under the advisory of Ms. Milka Michelle T. Santos. Matthew J. Avenido, Timothy John D. Domingo, Jesse M. Grandes, King Bjorn G. Lissing, Mark Angelo C. Magadia, Robert Malyari, Stephen Dexterly C. Mangubat, Gavin I. Mason, Joe C. Nodado, Mark Shelo R. Piamonte, John Luis Rosal, Jacob D. Salas, Carl Chester N. Taneo, Hash Caden S. Torres, Safia W. Arafat, Ayesha M. Malyari, Rani Autumn M. Mandal, Sofia Ayesha B. Montejo, Kendra Clay Q. Naval, Angela Mega N. Nordin, Mariela Nicole C. Pajaroja, Mariela L. Peras, Mariel Linnea R. Kilala, Nika Jane D. Salas, Crystal May Santarita, Lian McKenna D. Bistro, Kinder Humility AM Session. Advisor Joyce B. Manaloto, Sean Markey S. Agtarap, Charlie B. Angeles, Kellen Keen S. Benito, Matthew P. Kabagkan, John Noel G. Cabalan, J. Mark C. Castillo, Prince Raji E. Datu, Ferdinand Jr. L. Makawile, Javan Dave V. Mariano, Miguel M. Salonga, Shireen S. Buscaino, Christine Jade A. David, Alexis Gabriel J. Dingaling, Micaela A. Galupo,
Cassie Faith Gonzalez, Lian Jamie A. Guevara, Alison M. Ibarrientos, Jillian S. Ibasan, Sophia Ingrid Largo, Liana K. M. Luna, Nicole Sheen S. Mirasol, and Franich T. Sampang. Inter Humility PM Session. Advisor Joyce B. Manaloto, Yen Matthew T. Abergas, Francis Nathan Antonio, Larson J. P. Apone, Andre Zach M. Canlapan, Christian T. Clift, Sir Lorenzo G. Clitar, Mateo Y. David, Jared Michelle R. Egbert, Glenn Gabriel G. Garillo, Darius R. Javier, John Michael L. Lopez, Alvin B. Pasakan, Sean Ethan D. Tayag, Jeremy Junior C. Villanueva, Christine Marie M. Calixto, Eunice Ann N. Fortit, Lukilin C. Gakutina, and Jimian C. Lepardo, Michelle B. Pantua, Jewel R. Kiambao, Leabel B. Rebaya, Alicia May G. Sabado, Angel A. Stantz, Keisha G. Valdez, Queen Mishari M. Valiente, Samantha Andrea C. Villacorte, and Maine M. Yumul. Kinder Honesty AM Session. Josefina S. Canlas, Advisor. Prince Razel B. Aguas. John Terence D. Albay. Carl Jacob B. Buckley. Kian Stefan Q. Buckley. Jerry Jr. M. Dizon.
Melvin B. Estrada, Rex Mark J. Flores, Christian John Lopez, Saijeo Nuku, Reniel B. Pelayo, Zebedee Jackson L. Pre, Wayne S. Sikat, Francesca Lynn P. Cunanan, Kezaya May M. De Guzman, Luis Miguel D. Dingalan, Merl Ina Teris T. Dizon, Alexa Luis R. Galang, Tiffany T. Gatchalian, Lisha Fane T. Samson, Calliope Arden M. Santos, Zaira Lee I. Simbulan. And now, Kinder Honesty PM session. Josefina S. Canlas, Advisor. Sean Johan L. Alenciano, John Ryzen C. Aliego, James Yan O. Antor, Nathan M. Kagimbal, Justin Kyle B. Candelaria, Alexer John B. Fermiza, Paul Renz E. Gonzalez, Jefferson Matthew D. Michael, Zian Bricks O. Nicole, Axel Zian B. Romano, Aaron C. Salvador, Renz William D. Texon, Aiden Mishka Tolentino, Samantha P. Basnet, Julian H. Candolita, Georgina Riley M. Canlas, Mirey I. Castañeda, Maxine Jenere S. De Jesus, Venice Allison T. Gonzalez, Rihanna Kyla May D. Manalo, Akira A. Manyas, Akisha Sandra Medrano, Trisha May C. Nicole, Lifolia Jane D. Pantig, Angel Kate Ponte, Christine Jane S. Punzalan, Aislinn Jennery Romero, Hannah Clarice M. Rojas, Chrysler Lee S. Sotor, Keisha Faith Sumalbag, Mary Charlene V. Villazar, Kinder Hope AM session. Advisor Treya C. Navarro, John Leonard A. Clitar, John Louis A. Clitar, Zion Marley G. Cruz, Alonso H. Katmaitan, Curvy A. Lugay, Prince Williard M. Malik, Ridley Brian Seth F. Messenger,
David Ellie P. Obusan, Dream and Rabina, Craig Hades L. Reyes, Arzel P. Avicia, Princess Angela Ablaza, Kyla May B. Corporal, Trina David, Kate Ann E. Estrada, Brandon Jewel P. Galang, Sabrina Ariana A. Gamboa, Lexi C. Authors, Precious Rebecca Jacob, Haley A. Lorejas, Rosemary S. Lipasana, Kinder Hope PM Session, Advisor Tracy Navarro, Roy Jr. A. Abalin, Suyon Jacob Ariza, Jan Nathaniel Briones, Cyrus Kian R. David, Christian Lee D. Espinosa, Renz Michael D. Giray, Sketso Rapson A. Lamalo, Yuhan A. Majos, Aris Manalo, Tyler M. Pagtalunan, PJ D. Salvador, John Francis P. Sunga, Mark Anthony E. Valdez, Rowan M. Andaher, Fraylin N. Ariola, Princess Jensen V. Castro, Princess Sophia Lynn M. Castro, Queen Angel N. Corpus, Akira Zaiden C. Estrada, Thea Zaira T. Flores, April Love C. Guevara, Jerizame G. Guevara, Althea Marie B. Maagho, Samara Ainsley Marcilla, Desiree B. Pineda, Sofia Astrid R. Reyesora, Jade Akisha D. Sasotel, Anika Ruela L. Texon, Jermaine Audrey Tolentino, Kinder Fate AM Session Advisor Mrs. Lauren R. De La Cruz, Seth Kion M. Aklan, King Nathaniel I. Basa, Zion S. Bat, Sean Grayon N. Kabalik, Zyper Zach D. Calaguas, Raymond M. Galupo, Savin Nathaniel C. Guerrero, Daniel Clarence M. Maghuyop, Jonder J. Mendanya, Ethan Kurt B. Narbay, Jaire R. Sembilio, Pierre J. B. C., Amelia Zoe M. Bautista, Jasmine S. Benitez, Elsa Anna S. Burnett, Nina A. Cadigal, Kate Iris A. Lusing, Isabel Lenore,
Vienrose B. Malate, Crystal Zeri C. Nario, Laris Ann G. Palapar, Alexia L. Quintana, Angel S. Kizana, Kate D. Samalinog, Ariana R. Teniso. Congratulations! Kinder Fate PM Session Advisor Mrs. Lauren R. De La Cruz, Carl Ivan A. Bilan, Kent Harold Bumanglag, Aaron J. A. Cruz, Tyron Andre P. Gasilos, Trishan Alds B. Galsote, Rigel B. Guevara, Jake John R. Jimenez, Renato Jr. A. Legaspi, Dave Sholdry E. Malyari, Hiroshi Raven John M. Olpos, John Renz V. Salinas, Larry Jr. P. Torrejos, Tyjus C. Young, Zairish Neon B. Agulo, Laika Jane N. Alcantara, Yariel Kim Amaga, Aaliyah Haley M. Feliciano, Kate E. Lanada, Stacy Gwen F. Layuk, Renesmi C. Lim, Josephine Eliana M. Lisi, Sharina A. Maaghop, Camille G. Narbay, Aliyah P. Reynoso, Kendra May I. Romero, Chloe Nicole M. Royol, Crystalline Claire O. Santos, Adriana Ray G. Tiatco. Congratulations! Kinder Joy PM Session Advisor Darren D. Reyes, Lance L. Barlet, Dominic D. Beronio, Gerald P. Seno, Dave A. De Paz, Alexander Oliver E. Gomez, Clint Vien A. Ginakaran, Edray Caden R. Matic, Rain J. Narbay, Reniel T. Ramirez, Dustin G. Soriano, Mark Anton V. Vasquez, Gabe Matthew D. Villanueva, Francis Stephen P. Zamora, Gabriela Marie Abueme, Rian Say V. Arcina, Jara M. Cantila, Gabriel Kyrene A. Karandang,
Heinzel Kate and Exiomo, Kyra Samantha Q. Ganaban, Miradel C. Herrera, Georgina D. Miranda, Johanna Brielle D. Pantig, Colleen B. Rojas, Clarine Joy T. Salomon, Meisha May Salutin, Ava Frances M. Samson, Phoenix Zaira May B. Solayaw, Jacqueline May Q. Spence, Kinder Joy AM Session, Advisor Darren D. Reyes, Zachary Wayne A. Borja, Rylan Nate S. Guevara, Jairus Chadrick T. Halos, Renzo John R. Oxon, Dyke Michael D. Lugtu, Jacob L. San Juan, Carl Anthony A. Talon, Zep Martin O. Tazara, Zarles Alain S. Texon, Hercules Nicolai B. Torres, Daniela P. Abalie, Cayenne Cindy C. Barcelona, Nathalie Jane A. Casero, Jamia Sebastian D. David, Sandy Faith N. De Vera, Jane Maya D. Forto, Jace Michelle B. Ganya, Jade Nenya R. Hermosilla, Sophia Germaine S. Manibog, Lorraine Priscilda, Thea Zechaela Raimundo, Janine N. Roncalles, Gian S. Roncalles, Edrich M. Tiangha. Ladies and gentlemen, the kindergarten kindness completers for the school year 2020 to 2021. Shalene Joy H. Abusman, Advisor. Ramsel Sin H. Adrias, Daniel John B. Ahmad, Stanley T. Atienza, Caspian T. Button, Chanclair N. Cascabel, Chris Rod S. Dapasukat, Chas E. Gakmatan, Yusef C. Mendoza, Kenji Gabriel D. Kiambao, Darshal Faith T. Ancheta, Princess Alohara U. Awa, Elijah Jem L. Dimalanta, Aliyah C. Garcia, Caitlin Jane R. Inaldo, Kate Dustin C. Largo, Amber V. Lopez, Steffi Kate S. Malyari, Feby Joy B. Nugib, Blesley A. Pamindanan, Caitlin Joy L. Romero, Dane Ann M. Serrano, Queen Precious P. Soriano, Janine Kayla D. Sumayo,
Ladies and gentlemen, the kindergarten kindness completers for the school year 2020 to 2021. Jalene Joy H. Abusman, Advisor. John Paul G. Apone. Joshua Dave T. Basas. John Paul C. Beha. John Gabriel M. Cabrera. John Kobe A. Clauson. Prince Jeremiah D. Fairbanks. Joaquin Zian R. Garcia. James Grant Y. Heron. Carvin Ranis M. Hunt. Tyler P. Lapus. Teo Q. Lee. Jonel Jr. L. Lopez. Justin P. Luto. Chester S. Medina. Nigel S. Nepomuceno. Kenneth Pierre C. Vasquez. Prince A. Yambao. Kaylee Red B. Apolinario. Roshan Colleen S. Astovesa. Trixie L. Bartido. Alexel S. Kapampangan. Rhea May R. Espinola. Crystal Yumi A. Lagarde. Kiana May Luto. Krisha Island F. Malabayabas. Althea Orquino. Yesha Canary P. Sikat. Audrelyn P. Suarez. Jean Ashley G. Tizon. Kinder Peace AM session completers for the school year 2020-2021 under the advisory of Mrs. Leilani M. Alquero. Glenn J.R. C. Aliera. Miguel Mark D. Bisagas. Raven Lee F. Camacho. Leyland Clitz T. Claridad. Juris Gray B. Conejos. Carl Matthew M. Enfectana. Raven Avery A. Garcia. Ethan S. Lindo. Don Theodore Manolo L. Lopez. Christian P. Tulda. Princess Ashley V. Aguas. Ayesha Jane Barrera. Dylan Ianira R. Barte. Yuri Jane Blanca. Christine Jane M. Castro. Princess Sophia Pearl T. de la Cruz. Sophia May Z. Evangelista. Rina May Foliero. Gwenzel R. Giray. Cassandra Jane R. Gonzalez. Princess Isla T. Parales. Jonalyn O. Pianyar. Kylene G. Piñon. Jasmine V. Regir. Tanishka Sohal.
Kinder Peace PM session completers for the school year 2020-2021 under the advisory of Mrs. Leilani M. Alquero. Caleb, Dane, and Bukay. Ariel J.R. C. Cruz. J.C. Leon B. Cruzada. Camuel Romeo C. Dantes. John Lawrence M. De Leon. Dustin Drake T. Dimabuyo. Renzel Kian Dizon. Justin Mark Isaac Duazo. Kiel Ivo C. Pablo. Akihiro C. Pineda. Jaden Aldrich L. Ponce. Richmond M. Sanga. Giandale S. Tobias. Aikaya Guine D. Yambao. Brianna Summer M. Bautista. Sophia Rain M. Boniel. Mayala Luis M. De Guzman. Jazely Rose D. Digol. Nicole Doran. Angela P. Enteria. Blian Lorraine B. Colanos. Shekinah Audrey B. Mirasol. Raphael Cassidy G. Ong. Maria Adrian A. Pantone. Jovelyn O. Pianyar. Sofia Isabel P. Pineda. Keith Rohan B. Salvador. Scarlett Gretel and Yanga. Malugod namin kayong binabati mga mag-aaral ng kindergarten. Muli nating balikan at sariwain ang mga alaala ng inyong sakripisyo at paghihirap sa pamamagitan ng mga larawang inyong ibinahagi sa amin. I'm ready to go, yeah.
lahat na mag-aaral, kasama ng inyong magulang na umantabay sa inyo sa panahon ng distance learning. Binabati rin namin ang mga kaguruan ng mga kindergarten sa walang sawang nagpapagod para mabigyan ng kalidad na edukasyon para sa mga bata. Naway ito ay magsilbing inspirasyon upang umunlad at matupad ang inyong mga pangarap. Panatilihin ang pagkakaroon ng malawak na pasensya, dedikasyon at katatagan ng loob. At huwag kalimutan ang humingi ng patnubay sa ating Diyos na nasa langit. Nawa ay gabayan niya kayo sa mga tatahakin niyo pang landas. Muli, mabuhay at magbunyi tayong lahat.